F'dawn l-aħħar xhur isem l-artiġjan minn Novara l-Italja Adriano Stefanelli issemma fuq diversi medja internazzjonali għaż-żarbun aħmar jajjat li huwa għamel għal Papa Benedittu li kien definit l-aċċessorju tas-sena mir-rivista prestiġjuża Esquire. Fl-aħħar żminijiet Stefanelli niseġ ukoll rabta ma' pajjiżna meta ħadem iż-żarbun ċerimonjali tal-Admor ta' Malta, il-kap tal-komunità reliġjuża Ludija f'Malta. Net News tkellem ma' Stefanelli li fissrinna x-xogħol li huwa għamel għall-Admor ta' Malta. Questa è una scarpa confezionata per il patriarca Admor di Malta. Mi sono state confezionate da un signore romano. Ne ho fatte 3 paia, una in raso bianco, una in nappa nera e una in nappa bordeaux con il suo stemma personale. Tkellimna wkoll mal-Admor ta' Malta Dovbier Rigerhan Cohen, ir-rabbi tal-komunità Ludija f'Malta li wera l-apprezzament tiegħu għal dawn iż-żraben fil-waqt li qalilna x'jaħseb fuq Malta u fuq il-Maltin. He made me 3 pairs and I was very proud. I choose Malta to be here because Malta is a spirituality place, the people is beautiful, so I live here now, already 4 years. Adriano Stefanelli li sar famuż bix-xogħol li għamel anke għal Papa ieħor Giovanni Paolo II jitkellem dwar is-sena tiegħu li fiha jpoġġi passjoni u imħabba iżda fuq kollox spiritwalità. Ho iniziato all'età di 14 anni nel laboratorio di mio padre, piano piano ho imparato il mestiere fino ad adesso. Anche se non faccio il calzolaio, la mia professione è commerciante, però il mestiere dell'arte del calzolaio mi è rimasta nel sangue e la reputo sempre la mia prima arte. Kif jispjeganna Stefanelli xogħlu propju huwa dak ta' kummerċjant ta' żraben, iżda fil-ħin liberu tiegħu jaħdem iż-żraben hu stess. Billi żraben jagħmilhom fil-ħin liberu tiegħu kull par jieħodlu madwar xahar. Stefanelli jitkellem dwar iż-żraben li għamel għal Papa Benedittu 16 li tant għamlu ħoss fil-medja internazzjonali. Allora, queste sono le scarpe rosse che confezionavo per Papa Benedetto. È una scarpa liscia e molto semplice. La soddisfazione di queste scarpe è che pur essendo molto classica, la rivista americana di moda Esquire l'ha giudicato accessorio dell'anno. Quindi Benedetto XVI è stato l'uomo più elegante del mondo per via delle celebri pantofoline rosse. Kien f'Settembru tal-2005 meta Stefanelli lnexxielu jagħti l-par żarbun lil Papa Benedittu waqt udjenza pubblika fi Pjazza San Pietru. Qabel dan kien diġà ppreżenta żarbun lil Papa Giovanni Paolo II għax qal li xtaq jagħmel xi ħaġa biex itaffi xi ftit mid-tbattija li kien għaddej minnha l-Papa fl-aħħar snin ta' ħajtu. Mistoqsija jekk qed jippjana li jħejji żraben għal Papa Franġisku, Stefanelli qal li s'issa għadu ma millu xejn għaliex l-aħbarijiet f'dawn l-aħħar jiem qalu li l-Papa ġdid qed jilbes iż-żarbun qadim tiegħu li fi kliem Stefanelli huwa ġest ta' umiltà li għandu jkun apprezzat. Iżda minkejja dan, Stefanelli xorta għandu l-intenzjoni jirregala par żarbun lil Papa Franġisku, għalkemm ma tanix dettalji ninsabu infurmati li diġà beda jaħdem fuq il-par żarbun li jixtieq jagħtih.